akavuga kumviriza ko gahiye yemwe barakanda kanda 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 umviriza nakajya ko gahiye yemwe kanda 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 fatana hano ushike na hajya kanda 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 pore pore ntufyonyore kanda kanda Remember, sister J once again. Akavuga kumviriza ko gahiye yemwe barakanda kanda kanda kanda. Naitwa Sister J. Vipi? Sister J umeze neza? Sister J wapendeje? Urakoze. Nawe mbona umeze neza tu? Kawaida yangu. Sister J kwenda gusanza hano bareko baroza imodoka waje gutembera urazi je wenda kwiyerereza. Naje nyine kogesha kugira ngende kunywa gafana. La, Sister J usigafise imodoka? We? Ugenda kubesha nakoteshe. Sister J muri sanze uri umustar sanze ukora iki ndagusanze ganshima kubaza ko ndamaze kubona. Umustar? Ngira ngo urabizi. Ndabizi Sister J tubimuka ubuzima ukora iki avuye mu bustar. Ndadandaza nkungira ngo naririmba ibintu bibiri. Ubuzima bwawe umuziki cyangwa ubakudandaza? Byose. N'umuziki ndawukunda no kudandaza ndabikunda byose ndabiha agaciro kamwe. Ikizi imbere y'ivyo byose bibiri kudandaza no kuririmba. Yaba n'umuziki byose nagiye kuguhenda. Sister J none tukombona umengo waje mu modoka ihenze imodoka izimbye. Sister J iyi modoka tubwira amayikodesha ku munsi. Ndashobora kuyikodesha nk'indwi cyangwa iminsi 3 biravana yene nigiye nipangira gahunda yo kuri yarayifuguza. Sister J ufite umukunzi? Na office. Sister J nkuko tukubona mbona umengo urashobora kubundi utagusa ndakurusha ubwanwa nanje. Sister J urashobora ukiri muri fiance cyangwa urafite umwana urafite wandi bito umushinga ntahe bimeze gute Sister J? Ndafite umwana ariko nyine sindashaka sindagenda kumugabo. Ntago urashaka? Sister J umwana wawe afite imyaka ingana? 10 namubyaye nyiri muto nye ubu kubaganyi kuri 16. Okay mugomba mudukurikane kwa Sister J. Sister J uyu mwana we ya mbere yamubyaye afite imyaka 16 15 cyuzura. Da uri kurakurikana Black TV ntiwageragera like na subscribe no munsi twatemereye wo bita Sister J tumusanzana bari kwa roza imodoka ahantu boza imodoka cyane ubona ko imodoka irimo ihenze imodoka iri mu bwoko bwa TI. Sister J tubandanye no tubazo twiwacu Sister J. Yego murakoze. Sister J twomba tukubaze kuva woba utangiye kuririmba umuziki wawe Sister J nikiye kibazo maze guhura naco? Nubu kigihari nubu ndacyagise kuvuga ngo ndava mu bibazo nubu ndacyabirimo. Ikibazo maze urimo ni ibyo sico umaze guhura mu muziki? Birangora nyene na support. Sora umuziki binduhije ndi ni ku giti cyanye na support fite na management ndimo rumva n'ibintu biba bitoroshye byumva nawe. Sister J n'umuntu tuzi yazi kuririmba ndetse n'umuntu yita ibintu byose ariko arakora music yiwe ata management afise ata support. Sister J nkubu unyabishitse ukaronka management ikintu cyambere ukitwareka nigiki? No kwitaho sinomara amaze no muntu yoba yanyishinze kabisa nogira ku mategeko sino kubagana no kutondera buri kimwe sabwa. Sister J ukuntu tumenyera yaririmba mbere twubona ko yahinduye ibintu byinshi cyane ahasigaye aririmba indirimbo za kanda kanda. Sister J dushize ku mayange y'amajambo make washoye gushira mu ndirimbo kanda kanda. Ivyuma birakwiye bipima ibiro niwanda ku mifungo ni kiro uza hunkora maze nkumvitiro yes niyumva ibiro wewe mu mubiri wanje uri nkumwambiro urukundo nkukunda ntirugira urugero turi kumwe ndadunda nka sharubaro wewe my fantastic man erega you my sweet banana kimararungu gihozo wa motema mari difena murukundo uri kamanda turi kumwe ndadunda nka sharubaro akavuga kumviriza ko gahiye yemwe barakanda kanda 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 umviriza nakajya ko gahiye yemwe kanda 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 fatana hano ushike na hajya kanda 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 pore pore
ntufyonyore kanda yo mani ni Black TV atembere muri rindi bitwa Sister J ku ndirimbo ngo kanda ngo kora harya ngo je narya ngo mve ko ari sawa Sister J akantu bitwa akavoka Sister J ivoka ntiriza mu ndirimbo ntiriza mu rukundo Sister J ushaka kutubwire utatubesha ikintu cyatumye wandika iyo ndirimbo yaranjemo afete ni true story warakunze waranso ipana kukuzamwe Sister J ibintu byose bigira imvo dushaka kutubwiza ukuri umuntu abetse Sister J yanditse kanda bikuye kuki sinzi yarakunzwe sinzi aritegereje kuja mu rukundo n'umuntu wiwe bipanze gute urazi mu rukundo haba hari urazi kukunda kenshi ukagenda washika kuri wa wundi ashika ku mutima kandi azi oya sindakuzi sinzi ibigwi byawe ugashika kuri wa wundi wumva kabisa akugereza aho ushaka nyene mu rukundo rwawe sivyo uba wifuza hari umuntu ukundana nawe ukajuta no ku mwanya wiwe wamutaye ntubizi na ibintu nk'ivyo nyene tubibona Sister J gusa twitegeye ko mu minsi mike ugiye kuzotwereka umukunzi wawe turavyiteze oya nabanje kubesha Sister J tukubaze akandi kabazo gato Sister J ni kihe kintu basi udakunda ko umukunzi yo gukorera umukunzi gihe mwoba uri mu rukundo udakunda ko yo gukorera siundi bujyaje kubera jewe nkunze simba shaka umuntu ambangikanya kubera nanjye na atarukundo mba afite rumugo beshi nk'iki nkumva ati ndinje mu rukundo sinkunda bujyaje mu rukundo kuko mbesha nkagufatira mu iki mu makosa tambwije ukuri ufu mubwiza ukuri uko ndagufatira mu ikosa sinkunda ubujanja mu rukundo muri mashyi Okay Sister J mu bintu adakunda n'urujanja mu rukundo havuyemo amfete y'urukundo ikindi he kintu udashaka ku muntu ashobora kugukorera gukorera vraiment wumva ko ariko aragukora ku mutima sinkunda umuntu icyambere arenganya uwundi sinkunda umuntu andenganya sishaka umuntu abangamira kirama mugenzi mugenzi Okay, ibi tubazo turacabandanya kwa Sister J. Sister J muranzi je nkunda kubazo tubazo twishi, tubazo kandi ndazi benshi nitwo mu nkundira. Sister J akantu kamwe gusa ngomba nkwibariza. Sister J yuvuye muhira nikihe kintu wibuka kwitwararika? Iyo uvuye muhira ugiye ku kazi wamaze kwitegura byose ikintu cambere wibuka kwitwararika? Cyangombwa passport nicyo kintu yo nahejeje byose koga n'icyayi nkanywa. Bon ikintu twararika kurebamo mbeg kono shizemo passport cyangwa se karangamuntu byangombwa Sister J none kubera iki uvyitwararika ivyo utitwararika telefone imbere na mbere ntiwitwararike ibindi kubera iki utwararika ico kintu cyane buriya byangombwa nibyo umuntu agira aho urabizi udafite none wibagiye karangamuntu nk'akarorero ufashe ushaka nko gufata urugendo basi nk'akarorero ugiye nko kuri indege urumva utegerezwa kwibangikanya iki cyangombwa none wumva ukibagiye byogenda gute none reka Sister J ndamwunganire gatoya ngaho onya Sister J maja mu makati we ntukunda umuntu akubaza uvahe ujahe uye nyene urumva nyene udafite byangombwa baragucunaguza kandi n'ikibazo nakazi kabo bashinzwe kandi urumva n'ikintu cyumvikana Sister J arikana abahanura mwebwe muva muhera mukibagira byangombwa yuko navyo atari ibintu vyiza na gatoya imbere yo kuja ku kazi imbere yo kuja mu by'ubanza wikore mufukombe kwije byangombwa hamubone gutembera tangorana turacamandanya na Sister J. Sister J kandi kabazo nkunda kubaza koroshe shaka umbare Black TV ndome zingahe indwi kubera karindwi narazi haruye Sister J kurikena Black TV cyane ku munsi uhora ushobora kubona video zingana gute nka zingahe bashira kuri Black TV Mje sinorantagiye ko kukurikirana ibiganiro byabo barashira ko nk'indwi 5 zine biravana ukuntu bakoze uwo munsi Sister J tumije ko akurikina Black TV atayindi ntuzenya isunga ko cyane atari Black TV mbwira rero irindi jambo binganye ndome na Black TV izina Brundi ni Sister J ibibazo byose nakabajije uno munsi abyishuriye rimwe Uburundi ngo nindoga imindwi na Black TV nindo mindwi nawe uri kurandaba ngiye kuzobaza kandi kabaza kambere uwambira arakavumbuye ndetse nawe utarashobora kukishura neza ngiye kuzokubaza bandanya ndakubaza Okay Sister J tukwitege kwiki mu iminsi nyuma ya kanda ibikorwa byinshi ndiko ndabategurira abafans banje Sister J tugomba tubaza akabazo kamwe aba uyu mwanya tubana aba kwa mama na papa canke aba iwe aripangiye na mama papa nyine yarapfuye papa maze gufavuze ati je nteza gumana na mama wanje hama nkuni byashika kazoza kurongorwa nawe zoca bigenda gute kibazo nyine uzoca umusigira kakuzukura none ko ntogumuko ko ntoguma mu bukumi namakosa
Sister J ariko araduha inyishu ziryoshe cyane kubazo byose turiko turamubaza. Ikindi watwemereye yuko ngo mbere yo gukora umuziki uri umudandaji w'impuzu tubwira isoko ukoreramo. Ya Muyinga. Sister J fresheri zose nizi Muyinga. Yego. Kumbi Muyinga nawe uriko munabibona ko ibintu bimeze neza. Sister J arakodesha imodoka indwi yose Mr. yo kwitembereramo kubyashira byo yakora ko byo kudandaza impuzu. Sister J byashira byawe bikoze ngana gute nivyo bikurira umuziki cyane. Kuri nibyo bindihira none nakubwiye nta management ndimo nta support muri nije nyene niyiba murumva tondaje myaka 3 gira yinjire myaka 3 gira yinjire. Sister J video maze gukora izimvye ni yanga ni mwenye nije nyene kakajambo nta nindi feed oje zinda 9. Sister J imbere yo kufise ndumva afise indirimbo nyinshi video gusa iracari. Sister J nkubu unyawo tubwira umuririmbyi ushobora gukora wisunze cyane ndetse umuririmbyi ukunda mu gihugu cy'u Burundi. Bon, kidumu, mzee baba yao, igituma ni, utambajije ni. Sister J ndacakubaza, igituma ukunda umuririmbyi mzee baba yao, wakitubwira, nyimba atari banga. Yego. Aritaho, kwitaho sukundi. Bon, impano z'abana bariko barazamuka tureke nabubu nabo nkeka nabaduze nabatanguye kuririmba kuva kera ni benshi yadugije urumva baba n'abakobwa ntareba iki ntareba nkunzi ukira kuba ufite iki impano yayikubonyemo bien kabisa ntari muri babandi kugira bagufashe cyangwa se kugupromotinga cyangwa kugira ibikorwa byo bimenyekana arinda kukubwira ati uzonsange ku guest house runaka tubiganire ngo mubiganire. Sister J nkubo turi kumukaza wumva telefone banyene ngaje telefonwa na Kiduma kubwira ko agomba guhe collab canke agomba guhindura muri music yakuduze cyane obyifata ngo gute iyo noneze wo kubera ni bon ntabwo yo bari surprise renze kubera sanzwe nzi agacira nk'umuntu bivanye n'ibikorwa n'impano yamubonyemo sibyo gusa twizere ko wonezeko nanezeko. Okay Sister J wamaze tubwa byinshi ugiye kudutegurira reka rero kwanza twigo turarambira abariko bakurikirana Black TV tubibutse kugira like na subscribe kuri channel yacu ya YouTube haba Instagram haba Facebook haba Twitter hose ni Black TV. Sister J naba kantu sigusejeje bagire like na subscribe kuri channel yacu ya YouTube bariko barakurikira Black TV no bakangura gukora like na subscribe nyinshi Okay Sister J murakoze cyane. Murakoze msaza Mwoduha kanyenga gatoya karibu banzije duheze ibikorwa vya uriho